Msakazi, ngiyabonga kakhulu ngethuba uNkulunkulu angipha lona lokuba ngizawukhuluma ngaleli sabatha elikhulu kangaka. Leli sabatha yisabatha abantu benkosi lenyanga kaZibandlela, lapho khona sonke sigoduka semakhaya kusuka ngoJanuwari kade sigijima sihlwanyela wonke umhlaba siqoqa noma yimuphi umuntu eqoqe efake emthwaleni wakhe enzela ukuthi naye mayisehambe endleleni yakhe aphathe umphako wakhe. Indaba ke sithandazelayo yokuthi abantu benkosi umphako wakho ngobude bendlela ungaboleli endleleni. Umuntu manje isikhathi soba manje awubheke umthwalo nawe owuphetheyo, uvule ubheke ukuthi lo mthwalo ophetheyo ufanele nokungena emzini kababa wakho, ufanele nokungena lapho khona dadewethu nokini noma mama lapho uganele khona. Uhlole umthwalo ophetheyo ukuthi ufanele nokuya ekhaya. Kodwa ngifisa abantu benkosi uzosho ukuthi kulesi sikhathi esikuso abantu benkosi uNkulunkulu omuhle unyazi lwezulu uyabathanda abantu. Unanamanje uNkulunkulu usibhekile, uvula izandla, uyasemukela, uyasesula inyembezi abafelokazi ney'nkedama. Ngizosho abantu benkosi ukuthi uNkulunkulu omuhle unyazi lwezulu uyabathanda abantu. Ngakho abantu benkosi indaba enkulu engifisa ukuba ngigxile kuyo leyo ndaba abantu benkosi ukuthi sibhekene nesikhathi sokuphela kwenyaka, isikhathi sikaZibandlela, lapho khona sibona iy'ngane zibuya namaripoti ey'koleni, abazali bazobe bethethe ukuthi nasibani ngithenge i-uniform unyaka wonke, awuphasanga, azathatha uswazi nenduku alishaye. Kodwa isikhathi sokuba nawe ngaphambi awushaya ingane zibuke ukuthi wonke unyaka wonke njengoba ngisho usebenzile nje yini oyenzile, uzothi uma ufika ekhaya ufika phambi kwabazali bakho yini oyiphetheko. Ngoba abantu benkosi isifo esikhulu esihlupha abantu emhlabeni, abantu baphethwe isifo abangasinaki ukuthi isifo esimbi sokunganaki. Isifo sokunganaki siyababulala abantu, simenza umuntu uma ehlezi azibone emuhle, ayibone egqoka kahle kodwa angayiboni ukuthi unosizi. Ngoba kuwusizi abantu benkosi emhlabeni uma ngabe uyindoda ususebenza unyaka wonke kodwa ufike ekhaya uhluleke nakuthenga ichwane lembuzi, uhluleke ukuthenga inkonyane, uhluleke ukuthenga uthayela uvuse indlu yakwenu, ufuma uzuphela ukhona umfana. Utholakala ukuthi uhlezi uyinsizwa unawo umkhwekazi, utholakala ukuthi umuhle uhamba kahle emhlabeni kodwa iy'ngane zakho ekhala emzini yabantu ubizwa ngemali asiphila uyindoda. Bantu benkosi isifo leso esiphethe abantu, umuntu ahlale nengane yomuntu kuze kuphela ishumi leminyaka engayiqhoyisile, ehambe etshela abantu ethi mina nginenkosikazi kodwa umkakhe engayibhobozile inkomo. Ngikhuluma ngesifo abantu benkosi esiphethe abantu, isifo senganaki. Kodwa abantu benkosi ngikhuluma ngesifo ongeke usilaphe ngomjovo, ongeke usilaphe ngephilisi. Kodwa lesi sifo abantu benkosi ushembe omuhle onyazi lwezulu uyasilapha lesi sifo. Ngiyanimema emagqumeni wonke, ngiyanimema nawe kuphi lapha nikhona ngani phakufika khona Ukhozi FM. Ngizonitshela ngabantu benkosi isifo esikhulu songanaki emhlabeni kodwa uNkulunkulu omuhle unyazi lwezulu uyasilapha. Indaba yokuthi wodwa uyasondelana ngenhliziyo yakho uzozendlala abantu benkosi, ngoba ukukholo ongenamsebenzi kufile kufanisa ney'dwedwe ezibolileko. Njengoba silapha emhlabeni benkosi umuntu nomuntu wabela ukuba azosebenza ikhonza ezinto zenkosi, asebenzele ukuthetha amacala abantu esebengale kwethuna. Ngoba abantu benkosi ngale kwethuna abantu bamile, abantu baboshiwe. Kulezi insuku kade ngihambele omunye umngcwabo okade ulapha phansi amalangeni emsilili, kushone komunye umuzi wakavezi. Ngithe uma ngifika kuhlabelela isalukazi esesisidala isalukazi, cishe sineminyaka elawu-98 isalukazi, sihlabelela ingoma ethi sisesakwazi ngimile lapha abanye bayawela kodwa abanye kabaweli. Ngasibheka isakwazi sesidala sihlabele ngomasalukwazi, ngase ngicabanga ukuthi amazwi asho ukuthini makuthiwa ngimile lapha abanye bayawela abanye kabaweli. Umfula omkhulu abantu benkosi uShembe akhuluma ngawo, umfula waseHuze, lapho khona abantu bemile sabavuka ley'nyawo befisa abantu kuwela. Akuweli ngenxa yokuthi imisebenzi yokuwela yikho ngaphesheya, ngoba abantu benkosi into enkulu emhlabeni efuna uba siyisebenzele umuntu nomuntu
umuntu ufuna asebenze lesibusiso ngoba noma ungahamba uye kuliphi izwe kodwa ma umuntu uze waficwa ithuba lokufa ungazange usithole isibusiso sabazali bakho ungazange uyenze into enhle ejabulisa izwe lakini ungazange uyenze into enhle ejabulisa ngisho imvelo yezwe lakini funa wazi ukuthi mase kufika insuku zokuhamba uzoba nenkinga ngale kwethuna ngoba into enkulu ebusa abantu emhlabeni abantu baphethwe isifo sokungathandani abantu baphethwe isifo somona somuhobholo sokuthi umuntu mayebona abanye abantu behlelwa izinto ezinhle angalali usuku bonke ngiye ngibona abelungu mabekhanda imizi baye bakhanda udongo olukhulu angafisi ngisho umbona umakhelwane wakhe ngoba uhlushwa inhliziyo yokuthi akafisi ukubona umuntu ephumelele ufuna izinto zibonakale zizinhle zifanele nayedwa kodwa abantu abenkosi ngithi namhlanje asondeleni sonke kushembe inkosi enkulu unyazi lwezulu ehleze ekuhleni ngoba izolapha isifo esiphethe abantu ngoba uyibona abantu ngathi bayaphumelela abanye kanti into enkulu esebenza kumuntu abantu benkosi indaba yesibusiso ngoba ngatholakala ukuthi umhle uyinsizwa kodwa awukazi umgqoki sungakho ngishiphi ifa awukazi ngisisicathulo usabaleke khawuhleka nawo 10 kg abantu benkosi isikhathi lesibangcwele sokuthi umuntu nomuntu manje akakhumbula unyaka uphelile sesiyaqoqa umthwalo manje nobe hleze eThekwini nobe hleze eFlatini manje sefana goduka ekhaya uzawububuka mangabe nje emakhaya wonke abantu bazobuya abanye bathenga imoto zizofika imoto zingenamanaba plate emakhaya umuntu afika apaka imoto uma uthi uyabuka kube ngasangathi hawo ubona imoto enhle umuntu ahamba ngayo kodwa incike eduze komjondolo onethayo uzukuze le moto ukuthi icelelwe yini na ingenxa abantu benkosi isifo sokunganaki esiphethe abantu emhlabeni bathu abenkosi isikhathi esikuso uNkulunkulu akahlale manje asibheke kodwa ngithi ukhona uNkulunkulu othulana imithwalo kodwa isifo esikhulu esiphethe abantu isifo sokunganaki abantu abenkosi ngithi unyaka uphelile ikhonzo lezenkosi njengamanje na awuke manje thatha amehlo akho ubheke uNkulunkulu themba uNkulunkulu uhlale uNkulunkulu ikhonzo lezenkosi ngoba uNkulunkulu omhle uyabathanda abantu uma uhamba uyozendlala kuye konke ukucela nokufisayo kuzokwenzeka indaba yami abantu benkosi engifisa ukuba ngikhulume ngayo ngifisa ukukhuluma ngendaba yomphako osuhambe nawo ibanga elide ukuba lo mphako uzubonakala nendleleni kodwa umphako wakho ubheke ukuthi ufanele yini ukuhamba uyongena kini abantu benkosi sihlukanisile idoko futhi abantu benkosi esihamba nazo esiyanazo emakhaya kodwa indaba manje bheka ukuthi ubani umuntu oxabene naye ubani umuntu ongezwani naye njengoba manje sihamba manje siye emakhaya abantu benkosi inzondo namagqubu nokwenyanyana lozi lasizisiza ngalutho kodwa manje kasibheke uNkulunkulu wethu manje uthi inkosi njengoba sesiphambi kwakho njengosi yini efanele basiyenze kodwa ngiqinisile abantu benkosi noma ngabe usulayisha umthwalo wakho uye eStone Cape noma ngabe uye Cape noma ngabe uyegoli noma ngabe uyebhizane noma ngabe uyendwedwe noma ngabe uyakuphi lapho uyakhona ezweni lakini mhlambe noma ngabe ileka amaphumulo noma ngabe ikuphi koLimpopo kodwa namhlanje ngithi ngaphambi ukuthi umthwalo wakho uma wazi ukuthi washiya umndeni uxabene ekhaya wabeka isandla abazali bakho waqalekiswa ngabazali bakho isikhathi lesoba namhlanje na ngaphambi uba udlule idolobha langakini ngaphambi ukuthi uyongena kini ngiqinisile kule ncwadi esebhayibhelini yamaHebrew 9:18 ithi akukho ukuthethelelwa ngale kwegazi abantu benkosi ngoba ngaphambi ubuhambe uyongena kini noma ngabe uyakholwa noma ngabe awukholwa kodwa ufuna wazi ukuthi uma kuphela unyaka isikhathi soba siyolahla izinto sishiya izinto ezindala sifuna ukwemukela umoya omusha ukuze umukele umoya omusha udinga isibusiso nenhlanzeko yokuwelela ngaphesheya kuyafuna ukuthi ngaphambi usufike edolobheni langakini dadewethu waphuma ekhaya Nxabene wahamba oyiganisa washiya abazali bakho bekhaya abanye bahlukana bebangamafa abanye behlukana bebangimngcele eindawo naxabana kodwa isikhathi manje siyakuphoqa ukuthi kodwa uhambe ekhaya ngoba umuntu oxabene nomndeni wakhe umuntu oxabene nabazali bakhe yeye bafethu kunzima ngale kwethuna kodwa siyilungisa abangcwele ngoba isikhathi sesiphelile sesiyahamba manje siye emakhaya ikhaya lindawo enkulu abantu benkosi noma ngabe usufile uyongensulelwa ngomqolo sekuthiwa udinga ikhaya lakho emumva lapho suka khona
indaba yami engifisa uba ngiyixoxe abantu benkosi leyo yokuthi kodwa ngaphambi kuba ufike edolobheni lokugcina la ngakini kuzokuphoqa ukuba ubeke eceleni umthwalo wakho ugijime uyofuna noma ngabe imbuzi encane ozoyihamba uyithenge ukhulume nomuntu etekisi uthi ngicela uba ngiphathe nansi imbuzi ngoba kufanele uma usumile egcekeni uhambe ufuna uguqu ucela abazali bakho uthi ma noma baba noma bafowethu noma mndeni wethu sahamba sixabene sifungelene njengoba sengibuya nje angifisi uba sihlangane sidle ndawonye ngingazange ngicela intathelelo ngoba ithi incwadi yamaHebheru 9:18 akukho ukuthethelelwa ngale kwegazi bantwana benkosi ngoba namhlanje nabantu emhlabeni kuyinkonzo ukuxabana kuyinkonzo ungezwani kodwa namhlanje bantwana benkosi niyabona uNkulunkulu umfanekiso awenzayo uthe makufika iCovid waphoqa ukuthi bonke abantu abafake izifonyo uNkulunkulu ubhala incwadi emhlabeni ukuthi bantwana benkosi abantu sebekhulume kakhulu ngokuxabana nongezwani njengoba kuthiwa fakani izifonyo nje uNkulunkulu ubhala incwadi ukuthi akungabi kuningi ukukhuluma kodwa kwandi izenzo ezinhle njengoba kufakwa izifonyo nje kuthiwa ake nizame ukuthula nehlisa umsindo ke nilungise indaba usebenzise ingqondo ukuthi njengoba wonakele kangaka ningazwani kangaka wakho umuzi kodwa mshabazali bakho nomndeni kawungeni khona kodwa namhlanje na uyibona ngathi wena uyabusa kanti nosizi ufake iringi inkosikazi kodwa umamezala wakho noma ethandaza uthi ngizalile ngondlile kodwa abantwana bami ngihlukile bathu abenkosi namhlanje isikhathi sokumuntu alungisa indaba yakhe noNkulunkulu ngoba unyaka uphelile bangcwele ufuna sihambe siyokhanya inhlamulo emakhaya uhulumeni uyanitshela uthi phathani sanitizer nifuthi izandla nigezane kuwuphawu bangcwele lokhu lokuthi mase nifutha ngesanitizer kodwa kubhala incwadi ukuthi hambani niyokhanda inhlamulo emakhaya nithethelelane ngoba uma senithethelelana funa niyothelelana amanzi emndenini isanitizer nitshengiswa ngayo ukuthi njengoba kuthiwa sanitizani gezani izandla mthethele into benkosi ngoba noma ngabe uyathanda awuthandi indaba enkulu inentethelelo ngale kwethu bantu benkosi namhlanje uNkulunkulu useduze nathi uNkulunkulu uyasithanda uNkulunkulu uyaseluleka kodwa indaba enkulu engifisa abantu benkosi ngisho noma ngabe uyangena endlini yesonto noma ngabe akungeni kodwa into yokuqala uphawu lomuntu okholwayo nangakholwa into ekhomba ukuthi lo muntu umuntu lo muntu unobuntu uphawu lokuqala kuba inhlonipho othi umbuko ukuthi lo muntu uyahlonipha lo muntu ubone ngisho imbewu yabazali bakhe ubone ikhala lapho eqhamuka khona bakhonza abahle benkosi namhlanje isikhathi basambeni siye emakhaya siyothethelelana abantu benkosi sibe nimunye sidonse ugqoko sihlale phansi sidle sizwane ngoba ukuxabana abantu benkosi into yasemhlabeni akuyona into yasezulwini kodwa namhlanje ngithi sifo esikuphethe siphethe bonke abantu emhlabeni kodwa ufuna uzazi ukuthi akekho umuntu ozokutshela ukuthi uyagula umuntu uma egqoka kahle efaka uthayi efaka ingubo ezibizayo kabonakala ukuthi uyagula kanti uphethwe isifo angasinaki ukuthi isifo lesi esimphethe isifo sokunganaki kodwa ngifisa ukuthi insizwa yakithi njengoba umhleka ngaka njengoba usebenzile waze waphela unyaka uzofika ekhaya uhluleke ukuthenga imbuzi uhluleke ukuthenga inkomo uhluleke ukuvusa ilawu lakho lokulala uhluleke ukuthenga umbhede ozalala ngawo uhluleke ukondla abazali bakho uhluleke ukwenza imisebenzi emihle khona abantu eselokubangcwaboyise bangcwabo nina sekwazi kwamila isihlahla nempande yagamanxa yaze ofika phezulu kwesifuba sikayise nonina akakazi uyisamenze lelutho akaze kwenziwe lutho kulo mzi akuchithwa ngisho igazi akuthethwa cala akwenziwa lutho uhlezweni mhle abazali bakho bahambe bengaganene namhlanje uthema usumdala usuyibusa umdala usuthi usukhathele wena usuyahamba yakini lento abantu benkosi angikwazi bangidlule kuyo ukuthi njengoba mama wami umhle kangaka uhlezi nezingane zakho usayitshela nezingane zakho ukuthi batabami nabakabani izibongo zenu nani nezingane lesi sibongo namhlanje sisebenzisayo njengoba uhamba uqhosha phambi kwabantu uthi wena ungakasibani mani isibongo sakho umbuzo wami uyabuza ukuthi wakhokhelwa nini wakhishwa nini lo malume wakho namhlanje isibongo sisebenzisayo asizukudalela nosizi na bantu benkosi sinikeza isikhathi esihle
ikhonza ezinje zenkosi sokuba wonke umuntu akasondele uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabathanda abantu. Uma ithemba lakho lokuJehova, uNkulunkulu kasoza akudumaza, uzakupha okuhle. Kodwa njengamanje ngifisa ukuthi bantu benkosi angabe kuningi ukukhuluma kodwa kwandi izenzo ezinhle. Ingakho ethi uhulumeni fakani ifonyo bantu benkosi nivikele ukuba nikhulume njalo, ngoba ngisathi ukukhuluma kwandi inkinga. Kodwa manje faka isifonyo sakho njengamanje bantu benkosi, ngoba ukhona ukukhuluma kodwa wenza izinto ezinhle. Uthi uhulumeni niphathani sanitizer, nigeze izandla njengoba uhulumeni nifundisa ngesanitizer. Uthi hambani niyogezana izandla emakhaya, nithethelane ngoba iyona inkonzo bantu benkosi enkulu enamandla. Kodwa ngifisa ukusho ikhonzo njengenkosi ukuthi njengoba ningezwani, njengoba nixabene, ningangenelani. Ungangeni kamfowenu ukwazi ukuhlaba inkomo uzidle wedwa, nixabene kangaka ningezwani. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi ngale kwethuna uzofika ubhajwe bantu benkosi. Ukuthetha amacala kuyinto ekhona endala. Uma ufunda incwadi kaNehemiya 9 evesini lesibili, iyakhuluma le ncwadi ithi inzalo kaIsrayeli yonke yazehlukanisa. Yona yayisihamba le nzalo kaIsrayeli bahamba bema ngaleso sikhathi bama phambi kwenkosi ekhona ngesikhathi neyayithunyiwe. Abafika bama phambi kwabo ngesikhathi esidala abantu benkosi kusekhona Elijah ngekhathi eyindala. Bafike bama bavuma izono zabo phambi komprofeti owayekhona ngaso sikhathi phambi kwaso. Kodwa namhlanje thina nzalo kadingana nosenza ngakhona siphiwe ushembe bantu benkosi ukuthi asihambeni siyovuma sithetha amacala kubo bantu benkosi, ngoba ngiyaxoxela bantu benkosi into owayenze endulo namhla ufa uzoyifica bantu benkosi ukuthi ngenza ukuthi awuzange ukulungisa. Ngiyanimema ikhonzo ezinjengezenkosi, ngithozani nokushembe. uNkulunkulu uyanithanda umhlunyazi wezulu, uhlezi ulindele abantu. Ozanini kuye uzosho ukuthi inkosi yamakhosi iyagula, ngiphethe usizi olungiphetheyo. Lapha ekhaya anginambuzi, lapha ekhaya anginankomo, lapha Nkosi awakheka umzi kababa. Nkosi kangiganiwe, Nkosi ngifisa ukulekelela ngixolise Nkosi abazali bami, ngifisa Nkosi ukulungisa izinto zakithi. Ngoba indaba enkulu lapha bantu benkosi ngithi kini ukukholwa onganamsebenzi ukufile kufanisa nedwedwe ezibolileyo. Sengigcina msakazi efisa uba ngixoxela abantu indaba kaShembe inkosi unyazi lwezulu la phezulu lakithi emalangeni emqolo lapha ngiqhamuka khona. Kwafika induna yezilakithi ithi mina hey Madondo, ngiye ngimizwa nishumayela emhlabeni nitshela abantu ukuthi uShembe uNkulunkulu. Kanti mina impela uShembe uNkulunkulu. Uthi-ke into engiyengigcizele ngabantu benkosi yilento yokuthi bathi abantu kungani sithi uShembe uNkulunkulu bantu benkosi. Ithi-ke le nduna mina vele uyangazi ukuthi mina angikholwa futhi mina nje angiphatha induku, ngiphatha isihlangu. Ithi nginenkinga lapha ekhaya. Ithi unkosikazi wami uyithwele. Ithi kodwa uthema isehamba esesibhedlela ngapha ngayithi eswidi. Wasefika basebefike bambheka odokotela wathatha umakoti njengoba ekhulele nje ingane isithuli ngaphakathi. Uma sebemshekile umakoti base bembhala incwadi ngosuku lokuthize kofana afike ukuze phela bamhlinza akhishwe lo mntwana ngaphandle ngaphela uzobonakala anake laphathi ngoba usethule umntwana. Ithi ke Madondo ngiye nginizwe ngitshela abantu nithi uShembe uNkulunkulu. Awungisize manje na ungixhumanise noShembe ngiyobika ngoba lo nkosikazi lo mntwana ngiyafisa lo mntwana ukuthi akaphile. Manazaretha sisho sithi ongenzeki abantu kodwa unyazi nikenzeka. Indaba ke enkulu yokuthi kumuntu nomuntu manjena ithemba lakho ligodle ngesandla. Yayisifika le ndoda, yasile ndoda uyabona impela ila ngiyobona khona impela ukuthi uShembe lenikhuluma ngayo uNkulunkulu ngempela. Uma evusa umngami evusa ingane sesiswini umngami ngoba kushiwo kahle kwathiwa lengane ifile. Hawu Manazaretha ngase ngithi nduna asahambe sehleni sahamba sayemzini engcwele abantu benkosi okhazi mina ngaphezulu kwelanga nenyanga sasesifika sokwabala inkonzo sekuseni izobika lensizwa. Sithema singena phansi ebuhleni abantu benkosi kanti kuthi uyithini zangaphakathi lapha ngathi mina kwela suma hamthuthi uyithini nawe yasuma nje dathuthi uyithini yahamba ifaka ngaphakathi uyithini zomsebenzi kaNkulunkulu yayisibika lensizwa yanikeza isibusiso. Manazaretha yahamba kumkaFathi umngamse ngibikile kuShembe uthe uShembe inkosi ingibusise ngisebenze ngathi athuthi uyithini lapha ngaphakathi. Kodwa into engithi abantu benkosi kwathi mase kushaya idate le nkosikazi sihambe siye esibhedlela basifika phana
emaphandeni sebeyifaka sefika odokotela bezokhipha lo mntwana obolile ngaphakathi batwa benkosi. Ngikhuluma indaba enkulu ithi le ndoda sengihamba emadondo ngiyalapha ngifuna ukumbona lo shembe ukuthi nikhuluma ngawo uNkulunkulu ngempela batwa benkosi. Ithi mali umntwana efike wakhishwe efile kuyofuna impela lamathempeli emhlabeni wonke niwaqoqe nimbele amatshe phansi ngoba ukholwa wena kuyoba kakukho kufile. Ithi kodwa ngifuna ukunibona uma ihloboza udlula unyazo nikhuluma ngalo niyasebenza yini batwa benkosi. Okungenzeke kubantu hayi kodwa lo nyazi nokuhleni kuyenzeka abantu benkosi. Ileyo ndaba leyo sibabaza emhlabeni wonke abantu benkosi. Ngikutshela indaba enkulu athi mayesefika umakoti wayesefaka emabhandeni basememenza zonke izinto uthe umesepopela udokotela uthi hawu bodokotela ngigijimeni sondele nizobuka base besondele bebuka uthi lapha kubhaliwe nje lo makoti samhlola ukuthi ingane ifile ngaphakathi fanele ikhishwe lengane ngoba isizobonakala ngaphakathi. Ithi kodwa manje engixakayo nathi ingane ngaphakathi iyaphenduka ingane iyaphila ingane batwa benkosi. Ngabazi imanga uNkulunkulu azenza kithi azenzela abantu emhlabeni wonke nangakini ishembe yazenza imanga nangakini ishembe yazenza imanga kodwa noma ngabe ngalithola ithuba lokuxoxa ngakho ngikhuluma ngenduna batwa benkosi engakithi akakhwela batwa benkosi yavuka ingane ingaphakathi batwa benkosi. Ngikhuluma ngengane ezele ezomnakithi emalangeni ihamba ngenyawo iyafunda batwa benkosi ngoshembe simkhonza inkosi unyazi lwezulu wayivusa ingane isifile ngaphakathi eswini kunina. Batwana benkosi ngalawo mazwi amancane ngiyabonga kakhulu umsakazi ithuba ongiphe lona. Ngiyacela uNkulunkulu akhumbule lonke izwe lakithi eAfrika abadingi nabasweli nezinkedama uNkulunkulu akasihlenge endleleni nengozi emgwaqo asivikele uJehova ngegama elikhulu kaNkulunkulu lenkosi inyazi lezulu manje uzophakade. Amen.